co-main event u kategoriji do 70 kg. Aleksej Ganenko, 5 pobjeda, 4 poraza. Njegova bazična disciplina je judo, nosilac je crnog pojasa. Također trenira sambo i u judo i u sambu stekao je zvanje mastera sporta Ruske federacije, što je veliko dostignuće. Svoje znanje iz ovih veština pokazuje u profesionalnoj MMA konkurenciji. Omiljena tehnika, poluga. Milan Žerjal s druge strane, 24 godine, Žerjal tim, sin čuvenog oca Jovana Žerjala, koji je na neki način doneo brazilsku džiu-džicu na naše prostore. Od najmanjih nogu trenira brazilsku džiu-džicu, već od rane mladosti, kickbox klubu Zvezda, čini mi se, već nekoliko godina u Americi, još ranije je trenirao i džiu-džicu po Francuskoj. U Americi je imao priliku da trenira sa najvećim imenima svetske scene, sa Vanderlei Silvom, na primer. Zadnjih nekoliko proveo u Extreme Couture timu i spremao se za ovaj meč. Milan Žerjal je jedna velika uzdanica naša, jedini borac od svih naših boraca koji je imao prilike da se suoči sa Rusima, koje smo imali priliku i večeras da vidimo koliko su tvrdi, jaki i dobri borci. Ima čak već jedan pojas, a to je pojas Pro FC-a u Grand Prix turniru koji se održava pre nekoliko meseci. Milan Žerjal. Kreće ka oktagonu Milan Žerjal. Karijeru je započeo u Las Vegasu, gde je iskustvo stica u mečevima po semi-pro pravilima. Radi, kao što je Draga rekao, za Extreme Couture tim. Posle 8 borbi u toj konkurenciji, u profesionalnom MMA, nastupio u VFC i tu je triumfovao. Zatim u okviru Pro FC-a 3 pobjede. Važi za našeg najboljeg borca u lakoj kategoriji. Klub Rod, visok 1,80 m, težak 70 kg. Nosilac crnog pojasa u judu i sambu. U karijeri je zabeležio 5 pobjeda i svih 5 završnicom polugom na ruci. Master sporta. Dame i gospodo, Aleksej Ganenko. U plavom uglu, borac iz Srbije, klub Žerjal tim. Visok 1,78 m, težak 69 kg i 800 g. Najveći talenat srpskog MMA, višestruki šampion Srbije, osvajač mnogih internacionalnih džiu-džicu i grappling turnira, nosilac šampionskog pojasa Pro FC Grand Prix-a. U dosadašnjoj karijeri zabeležio 4 profesionalne pobjede bez poraza. Pripreme za večerašnji meč sproveo u čuvenoj Extreme Couture akademiji. Po prvi put pred domaćom publikom, dame i gospodo, Milan Žerjal! Da, zaista pompezna najava. Sudio u ringu, Milan Žerjal je jedan od naših najvećih dragulja, 4 profesionalne pobjede od 4 meča. Vidjet ćemo šta će raditi večeras. Početak prve runde. Žerjal u crveno-crnoj opremi. Dobro je krenuo niskim
nožnim tehnikama. Ganenko. Dobra pozicija za Žerjala. Ganenko prevodi borbu u parter. Sve vreme kombinuje odlične udarce. Dobri udarci kolenom. Rasplamsala se borba već nakon 50 sekundi borbe. Dobri udarci sada Žerjala. Odličan udarac desnom rukom, veoma je brz Rus. Kazna desnom, preko ruke. Milan Žerjal je definitivno odlučio da ne pravi neke razmene u stand-upu. Baca Rusa u parter, gde je do sada bio zaista neprikosnoven. Gde je do sada važilo pravilo da je samo pitanje vremena kada pretera protivnika u parter. Da li će to biti i sada? S druge strane, Aleksej Ganenko zaista vrlo tvrd borac. Videli smo iz ovih nekoliko minuta njegovo samopouzdanje, fokusiranost, disanje, rad ruku, čak i bacanje Milana Žerjala. I džudiste i sambojiste, tako da... Džudiste, sambojiste, ne boji se definitivno borbe u parteru. Ali zaista Milan Žerjal je jedan nesvakidašnji talenat brazilske pozicije, koja, konstatovali smo, mnogo pomaže u ovom sportu. Odlični udarci u glavu, dobra kontrola protivnika. Da, kod Milana je zaista vrlo teško se odbraniti na zemlji, on uvek nađe taj ugao kako će da izađe iz garda, kako će da se namesti, kako će nekome da li izvuče ruku. Nismo daleko od prekida, čini mi se, ako nastavi Žerjal u ovom ritmu. Pokušava Ganenko da se privuče, ali ne uspeva. Žerjal je zaista kao jegulja. Svetska klasa partera, to smo rekli, to smo znali. Mislim da ide na davljenje. Rear naked choke, kraj, tap out, kraj. Kao što smo rekli, kada Milan Žerjal pretera protivnika u parter, samo je pitanje vremena. To je ostalo još uvek tako. Peta borba u profesionalnoj karijeri, peta pobjeda. Zaista dokazana svetska klasa. Milan Žerjal. Vrhunski parter za vrhunsku predstavu u Pančevu i trijumf protiv Alekseja Ganenka. Bravo. Tehnikom gušenja, pobednik je Milan Žerjal! Peta pobjeda u karijeri, ostaje neporažen Milan Žerjal. Ne može da veruje Aleksej Ganenko šta mu se dogodilo, ali sada ima 5 pobjeda, 5 poraza. Milane, imao si fantastičan nastup. Reci mi, prvi put nastupaš pred domaćom publikom, sve si oduševio, kakvi su tvoji utisci? Za ovo sam se spremao, za ovo sam trenirao
radili su refleksi i na kraju ispalo dobro. Dame i gospodo, pozdravite velikog šampiona iz Srbije, iz